Nimbador syumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agyaman na iti panang itulod mo ka ni Misty dito balay, Dan. Diyak mabalin abay-bayan ni Ma'am Misty, Sir Fausto. Nang ronakit na laos ti Bartek na. Marikrik na nga da parikot yan ako. Iso na lang, tadi namot kayat nga ibaga kanya. Sir? Amang ano damat amom. Kaya't ko amamuan, Dan. Amang ano dakit dimot na ibaga nakin ka. Jak kayat ngaglibak ka kanya. Iso nga ibagamon. No adam mo may papan iti mapaspasama ken kuana. Sir, dakkel ti utang ko anay pag-anakem kada kayo. Ket nasingad kanyak ti anak yo. Iso asa anak ngaglibak. Ngem adalakid dawag kada kayo. Tapno saan mo't amadadaal ti panagtalag kanyak ni Ma'am Misty. Anya dayta, Dan. Pangaasiyo ko ma, sir. Tadiyo ibagbagakin ko na. Asyak tinang ibaga kada kayo. Iti pagsaksakitan tinakem na. Di talaga yan. At damay sa asao, Dan. Santo amaamuan ni Misty ti amin. Ita, ibagam kanya. Anya, ti parekot na. Pinabainan ni Albert ni Ma'am Misty, sir. Anya? Dayta timbaga na kanyak. Ket nadagdagan pa iti sakit tinakem na. Gapu iti pan nakisarita yo kinkwana. Nga amangan no ibabawi yo, tinegosyo nga imatunan na. Aniya? Dayta ti pagsaksakitan tinakem na, sir. Dayta ti naibaga na kanya. Talaga adyak makaturog. Sana mapunas iti panunot ko tinaibaga kanyak ni Amado. Kat maamakak. Amangan not ipagarup ko akapya. Ngayon inutin amang rugrugi iti pamilyami. Kat agbalin gayam makarkaro ariri. Iti nagpautan dagiti agamak. Narnakanan ni Amado. Ammo ka na banlog ti asawak. Gapo iti nagmalam apan ang asikaso na iti rancho. Talaga adyak pa'y lang makaturog. Iso atin asayaat. Inak pa'y laag paangin. Adalo mo tira bilay ka. Tanag ko. Kasayatan o ginanakamatay. Kapsi ka, di ka di pala mapan iti silad mo? Saan man? Talaga kaya't kumutanda ginana. Tinasayaat, aginanakamatan. Masapa ka pa'y mabigat amang opisina. Like na. Di kagdanag, Albert. Masapak nga agriing mabigat, tapno maasikaso ka, sakbay amang opisina ka. Agyaman na ka. Talaga na idumduma ka. Nakasingsingpat ka. Agsubsubadak laan. Apay ang nagsinay kay tinaunag. Awan. Alakit. Intaagi na na. Nagsakit di ulog. Pagunay ka. Kasan mata anak kaawid ak idirami. Di ang maka... Undayam. Kadwak ni dan idirami. Na nagsubling dito lugar mi. Isulakit dito nang itulog kanya. Misty, iha. Nakariing ka ka din. Ni Papa. Masuhunat kin ni Papa.
Gapo ka dagiti imbagbaga na kanya. Iso adyak sumsumpatan. Misti, iha. Baybay aklat na. Saan kayang alak-alak ti silid ko? Nakaring ka matgaya man, iha. Aga mapay adi ka man lasumong batmat. Jaklatan ng sasawa. Baybay ak ni pama. Tapno marik na na anasakit tinakam ko. Iha? Ala. Panawan ka pa'y nga ron dito'y silid mo. Amok nagsaksakit tinakam mo kanya. Ang magsarita tanto, indon mapunas ti anyaman asakit tinakam mo kanya. Ni senyora. Hello, senyora? Nasayat mo ta sinong bata madabos ti awag ko, Laika. Ti Albert, Rimuaran, senyora. Napano ni di opisina? inasigasong ka di matlaang ti anak ko. Uwan, senyora. Nasayat. Ni si Mang? Ada ije hardin, senyora. Ha? Hoy, Laika. Di mo ko naan abaybay ang naagtrabaho ni si Mang. Idinto ta karuruar na ija ospital. Saan, senyora? Agpapainit laang ni Nana si Mang. Kan bilin matla ni Senyorito Albert ajak baybayan. Rumbang laan. Kat dagiti trabahom di tabalay. Amangan no di mo aramidan. Saan man, senyora? Di kayak danag, tajak baybayan dagiti trabaho. Rumbang laan. Tanong makasubli kat mamwa ka binaybayam ti trabahom? Dakos ka kanya. Senyora? Mawatan na ka di, Laika? Uwan, senyora. Naawatak. Namnamag asanan anasakit tinakam mo kanya, iha. Papa. Ulitak dagkid daw iti pamakawan kun ka. Kadagiti nasaok iti opisina. Ibagaman kanyak, papa. Kasanoan amwam anasakit tinakam ko kan ka? Siya ka, ma'am. Kabisado ka. Amok no masayar ko tirik namuan no saan. Papa. Kaya dakkel ti pagyamana ka ni Dan, tada pagtaltal kam. Tano di nakakinuyog iti kalman, amangan no niyan tinapasamakan ka. Ulitak tiyakid daw iti pamakawan mo. Kat sapay la kumata mawatan na no apay akas dya iti naisawang ko iti panagsarita ta. Di man pagdanagan da iti, papa. Libatan talaangan. Namnamag ka din akong kagurapay, iha. Saanan, papa? Basta ikarim kanya nga ipaay mo ti amin akayat ko. Pangasin, papa. Ikarim ko nga. Kaya't ko ti makasigurado, Dan. Kinasalita na kakadi ni papa idiin tulad nak ijay banay idirabi? Imbagak mutan ken ka. Dinamag na no nagkapwan ta. Dinamag na no apay anabartag ka. Imbagak mo't ajak amo ti makagapo. Basta'y nawagan na. Kat kaya't makaduan ka. Dahi talang timbagak ken kwa na, misti. Apay, misti. Pagdua-duan nak ka di. Saan mat kadi? Nasayaat mo't no kasta. Kung naklaki din no di nakpatyen. Dan, sa anak nagtalagkan ka no di kapatpatyan. Basta siguraduan laang adi kalabanan. Ha? Diyak kaya't timakalkalaban. Tandaan ang dayta. Panagkunag ka, masiksikuran kan dito rancho, Caridad.
Oh, Amangan no kayat man ti agawid. kaya't mo kadi nga umuna akon, Amado. Amangan ngamin no mabayaganak pa iti kadak dito rancho. Sikaman ti pagdamaga. Kaya't mo kadi nga umuna akon nga agawi. Karidad, sikat ti pampanunute. Inawis ka dito'y tapno agkadwata. Ngabkas lang masiksikuran ka dito'y. Iso ano kayat mo ti agawid? Itulod ka sa akto agsubli. Saan? Agtalinaod ta ditoy. Aging gaamalpas ti as-asikaswam. Kumuneg! Ni Don Fausto. Saan ka mat siguro, ama kumigo? Saan ka di, Albert? Saan mo't, sir? Sige, agtugaw kayo. Agyaman na. Anya ti may ko kada kayo, Sir Fausto. Diretsyan kan, Albert. Diyak kayat apapabainam ti anak ko. Iti sumarunong nga ramidam ti kasjay. Siyak amis mo ti makalaban mo. Naawatam. Kaya't ko lang mo't nga ibaga, sir. No di yung kaya tamadaan tayo ti parikot. Lipatan yung titulagan yung ni Papa. Aniya. Di nak tumadiktaran ti Papa. Oray anya pa iti mapaspasamak. Nakawag ka man, kumpadre. Kumusta ka di tarancho, kumpadre? Medyo makumikumag. At ang amin dagi tinaskan na maasikaso dito eh. Apay, kumpadre, at ka di parikot? Awan magkiti. Kaya mamumatan. May kawak no kasto nga da pampanunutag. Nang rona no awan ka. Sika talaga, kumpadre. Nairuamak ngaminen asika dagos ti pagkamanga. Ang punday ta, kumpadre. Maawatan ka, kumpadre. Sana bale? Tanong maurnos laki di amin dagites asikasuak dito eh. Agawi na kadagos. Ala, pakamuan na tungarod, kumpadre. Wen, kumpadre, di kagdanag. Anya tinyawag ni Fausto. Damdamagan na lang no kaanong agsubliya kay lugar tayo. Kasta kadi. Among matanda jagayam ko. No anda pa karingguran na, sakti ka una na pangyumanan na. Apay, anya ti parikot na. Di na imbaga. Ngam nalabit, may papan kini Misty. Anya? Among matan, anda gundaway anatangkan ti ulo ni Misty. Makitam? Sikamat laangan ti mangibagbaga iti dayta, Amado. Ha? Saan ka di nga umdas dayta? Tapno ibabawim ti anyaman na nagtulagan niyo? Anya ka kadi karidad. Pangasim. Sana day ti sasawam. Kaya't mo ka di nga damanin romswa asaan ta pagkinaawatan? Amado. Imbaga kung ti kayat. Iso apang nga asim kumamayat, ta ipangagnak. Kumusta ni Nano si Mang? Okay, Matt, Albert. Okay ka kadilaan? Medyo matitirik na klay ka. Ha? Iso makamu ka pailana. Kaya't ko tagina na. Kaya't mo tamang isarunok iti makan iji silid mo? Sana. Ni Nano si Mang tasikas man. Sa bali tilangan ni Albert. At dalakit ti madi na pasamak. Anya nga ta? Naturad ni Albert. Jaglay pagarup amay baga na tikas jay kanya. Ay, ibagak lakuman ka ni Amado ita inawaga. Ang mamangano niya ti mapasamat. Amangano ni Misty mismo ti makaginurak. Jakla kayat ngay ka ni Misty ti rason. Tapno kutlan nakit din ti bukod na abiyag. Amo kakabalan ng aramidin ti kasta. Gaputa, naaramid na idin. Iso anaskan nga nadakti amin nga aramida. Nang runa no adda pa kainaigan na ka ni Misty. Ano agbidutak.
Amangan no tibiyag na ti agbalin akatukad na. Maipitak iti sitwasyon. Nasken natin bangat ti amin. Tapno jak to agbabawi iti udi na. Unang nga napatag nga ibagam kanyak. Saan ka di, Misty? Wan, Dan. Iso akinid daw ko ti panagsarita ta iti personal. Maipapan itian niya. Saan mat ama ilimad kan ka ti panagayat ko iti gayam mo? Saan ka di? Ha? Iso lang ang tamarikrik na. Akas na sa balin ni Albert. Saanan nga iso day ti Albert nga inayat ko iti. Kan mga ayat mat kanya. Misty? Iso adamagak kan ka, Dan. Nakasagana ka kadi ang mga ramid, iti paaramid ko kan ka. Anyo ti kayat mo asawan, Misty? Kaya't ko ang mga ganti sumbat mo. Noad na ipaaramid ko kan ka. Nakasagana ka kadi. Or-orayak ti sumbat mo, Dan. Noad na ipaaramid ko kan ka. Agtungpal ka kadi. Uwan, Misty. Nakasagana nga agtungpal. Dayta lang ti kayat ko ama-aman. Awanan ti sabalipay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya jay kunam, amado? Agsublitan ijay lugar tayo. Nalpas mo ka din tiyas asikaswam ditoy? Wen, kahit daman nalipatak. Nalakan tulaangan nga si Kaswen. Nang runa kat si ka mismo tinagkuna. Ama sa pula masansan mo't laang asarungkaran tatoy rancho. Saan ka di? Amado. Kasapulan data mo ti Jay. Kanam mo. Kailiw mo maten ti anak ta. Husto ka di, karidad. Uwan, amado. Iso nga gawitan. Agsublitan ni Jay lugar tayo. Naggapwam, Misty. Apay adi ka ba na naabutan iti opisina iti napanak? Kat, anya ko maita, papa. Ibabawi mo ti panangimaton ko iti. Kasta ka di. Sige lang, papa. Alaamon kanyak dayjay a negosyo. Total, Saan diya na ko iti kasta, iha? Papa, Tilang kayat ko. Agbalin ka kuma responsable amang imaton iti dayjay a negosyo. Iti kasta. Nakarkaro pa ya dumuras. Awan ti plano ka mangibabawi kan ka iti panangimaton mo. Iso panghasim ko maiha. Tasaan ka ngagpasugnod adagos. Kaya't ka lang apalagipan. Tapno saan amalugi dayjay a negosyo. Okay ka ka din, Albert? Awanan ti ron nga pagdanagam kanya, Laika. Okay ako. Nasayaat mo't no kasta. Ninana si Mangay. Ang mga nagsubag-subag man eh. Ang mga nakomporme man la di tantar aramidan na. Ay na, di ka agdanag. Bantay sarado. Ah? Day tatagpaiso. Masuron sapay kat din kanyak. Ngamin, ultimo agwalis la kuma, parparita. Gusto day tangar aramidam, Laika. Kabisadok na minan ni Nana si Mang. Natanggan ti ulo na. Ti kayat na. Adalatar aramidan na. Narigatan. Amangan lumabig na. Taimbag taibay ka adagos dito'y kunak apag sinarakan tadan. Kasla na patagti bagayo kanyak, Sir Fausto. Anya ka di dayta? May papan ka ni Misty.
Sir? Kaya't ko akanayo na bantayam ko ma. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ko anak. Aramidip dayta, sir. Nasayat no kasta. Miss, follow up. Am kakngamin nga amangan mo anyakit ni ti mapasamak iti anak ko. Sir? So nga ipaunay-unay ko nga ibilin ken ka. Di mo baybayan ni Misty. Ada umawag. Inakpay sa batang ti telepono. Natividad's Residence, hello? Muchacha, kaya't ko ang makasalita ni Albert. Ha? Hoy, kaya't ko ang makasalita ni Albert ko na. Sino ka di daytoy, ma'am? Dama, saan yung anas kan adamagam no asino ah? Ni Albert, di kaya't ko ang makasalita. Saan asga? Ha? Iso nga yabam ni Albert. Ibagang nga umaw-awag ni Misty. Kartingan. Uwan, ma'am. Mabitlaang. Ayabako ni Sir Albert. Abay, di ka matagtagari, Caridad. Pampanunutak lang. Ang mga nadagdag kamot anagawid ka po kanyak, amado. Si Kakit Dimet. Saan? Awan kinapudno day tapang panunutem. Inring Pasko nagitinaskan nga si Kasuak e Gerancho. Saan ka tagapulang tamasyanakan ka? Sigurado ka? Wen, anya ka kadi. Nasaya at no kasta. Amkak ngamin. Anya ka kadi, Caridad. Pudno ti bagbaga. Iswadi kan mas dao pa ha? Di importante, agawid tan. Naimbag ta kinasarita na ka ni Albert. Apay kumamat asa? Wen tako namot adi na sungsung batan ti awag mo iti cellphone. Iso nga rod alandline ti mawagak. Anya nga mintinyawag mo kinkwana? Nagkidawak iti pamakawan. Anya? Day tati agpay sundan. Amok ngamin aginuranak iti day dinaudi apa nagsaumi. Iso atap na saanan adumakkel pa iti parikot. Siya kon tinagpakumbaba. Ayan ni si Mang. Aday di siled, senyora. Agin ina na. Kat ni Albert. Karuror na laang sakbaya si mangpot kayo. Ada ka nung amin naskan asarakan na tao. Nasaya at mat tanadalos to'y balay. Senyora. Agluto ka iti makan. Mabisinak. Matungpal, senyora. Ayaban nagno nakasaganan. Mapanak iti ayan ni si Mang. Basta kumpadre. Nairing pasmunti na si Kasum ija rancho na tibidad. Wen, kumpadre. Nasaya at mat no kasta. Imaya kadagos dito'y apaman na nakaawid kami kini Caridad. Kaya't ko amaamuan wanya ti mapaspasamak kan ka. May papan iti tulagan ta kumpadre. Kumpadre? Kumusta na ija tulagan? Matungpal ka di pa iwan usanan. Kumpadre. Ano ti makunam, kumpadre? Amumayat, kumpadre. Dahil talang ti kapatgan at harigagay ko. Ti agbalin nga agasawa dagiti anak ta. Isungan niya kumaga po asan na matungpal. Kaano ti pan nakatungpal na? Kumpadre, saan ka kumanga agapura? Alalag tinananay pa nagtalag ti anak ko. Iti kasta. Saan tong agkadkad iti tulagan ta? Asino ti nga ili, iti napasamak ti kasjay kan ni si Mang? Ni senyorita Misty, senyora. Apag iso ka pampanaw na, idi kala at anatalimu daw ni Nana si Mang. Mhm. Naimbaglakit din tada dito ni senyorito Albert idi.
Iso na ipan mi adagos iti ospital ni Nana si Mang. Amangan mat nga no di mo tinulungan ang nagdalos ni Simang. Amangan no binaybay amot ang nabambannog ang nagdaldalos. Iso akas chay. Ha? Ne, saan, senyora? Sigurado ka? Uwan, senyora. Kinapudno na. Lumabalbalin. Diyak kayat nga agtrabaho unay ni Nana si Mang. Tanala ka mabambannog. Gusto day ta. Iso nga inalada ka? Tapno sikat ni mga sikaso iti amin. Nawatam, like ka? Uwan, senyora. Naawatan. Madlaw iti panagsaon ni Fausto nga agapura unayen. Kasano nga taytan? Kasano ang malukoy ko ni Albert? Sigurado nga agkad-kaday jay iti kayat ko. Ngamin, naibaganan iti na minsan. Inridis na pa'y ngayong baga kanyak. At di na itulok at ikayat ko ti matungpal no may papan iti biyag na. Siyak ti maipit iti sitwasyon. Sigurado ngamin nga agsubang kami manen no ipilit ko ti kayat ko. Anya nga tati kasayatan nga ramidag. Kasano ang masulbar ko daytoy abanag. Kumusta, iha? Okay lang, papa. Awan ti parikot. Awan mat siguro ti makunam, papa. Jakon pulos pimanaw iti opisina. Nagtali na edag ijay. Inaramid ko ti amin at trabaho. Basayat launay. Maragsakan iti dayta, anak ko. Sigamat ngamin. Para adala na panak kadagiti kalabas. Kunang matlan binaybay akon dagiti trabaho ijay. Pasensyakan, iha. Nagamakak lang amin. Ang bumat ang napatagkanyak dagiti negosyo. Nangruna day dyan negosyo ta. Bukod ta day dyan, katrumbang la mapaduras. Kat, kumusta ti pannakisosyom iti sabali a negosyante, papa? Di kinasinarak mo iti resort, ti kayat kasawan. Okay lang, man. Nakinawatan kami. Kat, iti mabiit. May bangon ti negosyo mi. Aywan gayam. Na ospital gayam ti babaw ng Albert. Ni bakit si man? Ha? Kaano pa'y, papa? Sa dino nga ospital? Nakasublin iti balayda. Naibaga kanyak ni kumpadre Amado ta nagsarap kami. Apay, di mo na amamuan? Saan, papa? Awan timbag baga kanyak ni Albert. Karidad, kaya't ko ayuman kan ka timang burburibor iti panunot ko. Anya dayta? Timay papan iti tulagan mi kini Fausto. Ha? Iti ngamin panagsarak mi. Sinaludsod na timay papan iti tulagan mi. Dandan ni Jack makasumbat. Naimbaglakit din ta nakapanunot akatagos iti irason ko. Ay, Pangasing Karidad. Tulungan na kumay ti daytoy abanag. Kasapulak unay ti tulong mo. anya ti kayat mo nga aram idak? Kasaritam ko mati anak ta. Tulungan nak ang mga lukoy kankwana. Animis tila ang ti maikari ngagbalin nga asawa na. Misty, sa dino tayan mo? Apay nga awan ka pay lang dito opisina. Adda pa'y as-asikas nga. Apay, adda pa ka sa pulang yung kanyat dita? Awan mo't kit di. Iso na lang ta pasado alas 8 iti agsapa. Naladaw kan. Anya ko ma. Nalipatam ka din, Dan. Siya konti amo dita. Ha? Iso nga awan ti parikot nga oray pa inumaladaw. Kwa.
Pasensya kan, Misty, ha? Nasdawak lang amin. No apay nga awan ka pa'y. Iso nga inawagan kan. Awan na niya man na. O sige nga, Rodan. Bye. Ha? Ay, unay. Pinutid ng tisaritaan ni. Ay, ano niya nga dati ko na ng asikasun na. Diyak na naman ka ni sa opisina ita. Sana bale. Tawan din napatid na si Kaswag. Kan may isa. Nasapang inawagak do sekretarya. Isupay lang ti makamoy dyan. Aging lang kami nita. Saan pa lang mapuna si ti panunot ko ti papan ni Don Fausto ijay iti kalman. Talagang agragot dalaw na ikan ti papa. Kaya't da matungpal ti tulagan da. Ngam sa anak mo manlugot. Saan ko kayat ni Misty? Kang runadi damin. Diyak itulok ngay sudakit din dimang diktar kanyak. Iso tilugan ni Misty. Anya man tar aramidan na dito eh. Kunak nga ginanaak. Nung kasanupay itang makainanaak. Sa nabale, tandamat ni mga. Baybayak na iso ti mga sikaso ka ni Misty. Albert! Diyak ikas-kaso. Agdiretso akit din sa lit ko. Baybayak ani mga ti mga sikaso ka ni Kuwanan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa dino tinapanan na, Dan. Di na imbaga kanyak, sir. Basta ti kunana. Adala ka no asikaswan na biit. Santo umay dito opisina. Pinutid na ngamin adagos ti saritaan mi, sir. Iso adya akon na amuan. No sa dino tinapanan na. Tapno masurotak ko ma. Talaga natangkan ti ulo ni Misty. Di na ipangpangag dagiti may bagbagakan ko na. Sir? Sige, tapadasag nga awagan. Amuak no ayan na. Kalpasan na. Ibagaktokan ka tayong kasurutan. Ulitag. Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamak iti anak ko. Ang mga no di na ka nakita, iha. Imposible, tita Caridad. Pinukawak pa nga rod. Ngam nagderdiret sa itay asimrak dito balayo. Pasensya ka, iha. Mabiit lang tayo nakayapan. Saanan tita? Imayak, tanaamuak ngamin ang ospital gayam ni Nana si Mang. Ha? Kaya't ko kumanga amuan, no kumustan ti kasasaad na. Misty. Oh, apay akaslasaan kayo amamati. Akayat ko akumustaan ti kasasaad ni Nana si Mang. Saan nga iti kasta? Malasang ko. Tinasayaat, nilaangan si Mang ti ayapak. Tapno personal ang makasaritam. Mabit lang, iha. Bayak nagtantirik nak, Senyorita Misty. Isa pinagawid na konti, doktor. Kasta gayam. Nasaya at matata saan kayo ang nagbayag iti ospital? Wen nga rod, Senyorita. Sige, Nana. Di ako nagbayag. Inamukla ang mat na kumusta kayon? Ha? Di mo ka din kasarita. Saan yan? Sige, mapanakon. Ayok ka talaga ni Albert. Di ako magustuhan tinaramid na kanya. Imposible at di nakita itay. Amok, inggagara na ti saan anang ikaskaso kanya. Ngam kita lang, noan yan to tiaramidan na. Agalwad kanyak dayjay alalaki. Kasla makapungpungtot mo taping manaw ni Senyorita Misty, Nana si Mang. Diyak man amulay ka.
Kas daawak nga rod. Takal lahat mo't na nagpakada. Nana, Kat husto ka. Nadnadlaw ang makasuron api manaw. apay nga ta, Nana. Diyak mo balasang ko. No anyaman ti makagapo. Isulaang ti makaam mo. Ay, Ala, saanin nga iso ti panunutan ta? Agtrabaho takit din. ay, anyang agtrabaho? Agi na nakalaang, Nana si Mang. Siyak ti makaamo ditoy. Diyak kayat nga agbannog ka. Pagpungpung tutenak ka talaga ni Albert Pangasim, amado. Lapdam ti bagim. Kunak man no kayat mo ang maala tinaan-anay a panagtalak ti anak mo. Juan, ngam apay adi na sinango ni Misty. Kasano no maamuan ni Fausto tinapasamak? Amado. Anya langan ti makunana. Karidad, imbagak matankan ka. Diyak kaya ta madadaal ti kinasingad ti pamilya tayo. Amok dayta. Di ka madanagan. Siya kon ti makam mo. Anya ti kayat mo asawan? Kinid daw mo kanya katulungan ka. Saan ka ti? Ha? Iso siya kun ti makisarita ka ni Albert. Tilaang kidawagkan ka. Agkalma ka. Diyak kayat nga agsubang kayo. Nga agama. Amoklatan no kastaasan ang maipinta tilangam, Misty. Ada di mo nagustuhan. Talaga? Anya tinapasamak. Sa dino ngamin tinagapang. Mabalin ka, Didan. Di mo lang ang damdamagan. Masurunak lang. Okay. No isuti ko na. Makapasuron na ka talaga. Oh, relax. Kalma ko malaang, Misty. Di ka agngarit akasta. Diyak man ang mo. No apay matngamin na. Ngam ikagumaak niyang kalma. Ikagumaak niyang balin anatak na. Iso na lang ang tanamapunuan ako na. Diyakon amunuan niya ti aram gitak. Masaya at matnood dita opisina. Nagkapuan na ka no? Natingitag, sir. Ngam di na kaya't nga ibaga kanya. Ilaang may padamag ko. Napalalo ti suron na. Aniya. Nadakamat na ka din nagiti awag ko at di na sinungsungpatan. Saan, sir? Halalala, sana palin. Ti importante kat adan dita. Tibilin ko kan ka adan. Di mo liplipatan. Diyak kayat abay-bay am ni Misty. Nalawag ka di. Matungpal, sir. Mala, kastapay nga rod. Bye. Alabit animanen Albert ti makagapo. No apay akas jay ti inyawag ni Dan adjar ti anak ko. Jak agi papanlatan. Kaya't ko ti makasigurado. Kampay di. Awagak ni Amado. Sigurado nga ibaga na matlang kanya. No napan ijay ti anak ko. Diyak amo no talaga asaan ka no anak kita ni Albert ni Misty, si Mang. Senyora, Dinamag ko ngamin no apay adi na sinango. Ngam ko na naman adi na kano mo nga imay dito'y balay. senyora, kaya tiyo ka di ta siya kung ti makisarita ka ni Senyorito Albert? Saanan? Ngamin, amok matla ang agliblibak di anak ko. Ha? Siya ti ina ni Albert. Amok no agliblibak wano saan. Sa bagay, husto day ta, senyora. Marik na yu lakit din no anya talaga ti pudno. Ta anak yukat nga ron day chay. Tila ang amkak. Ang mga numang rugi manen tiriri itinagbautan dagiti agama. Ha? Kat day ta tilikliklik kak ama pasamak sima. Amom, numingmingmingan ka.
Kasla adda maipalagip kanya. Ha? Senyor? Nuag kasadaran tala kuma. Ang mga nupanunutek ang nagamamutay din. Da kayo, Mark, senyor. Naangaw kayo. Ang amamom, itala naming mingan ka na imbag. Manuatawan mo nagpapaay kas babaunan ditoy? Dandan ni agtalo atawanan senyor. Kita ang manlaang. Dandan di ka na ikaskaso. Tagasano? Pasig ang negosyo ti pampanunutek. Tias asikaswe. Kanayon kayo nga rod ang makumikom. Ni, apa yan nagsanay kayo itinaunag, senyor? Awan, Laika. Di naklata ni kaskaso. Ala, mapan kan ijay ayan ni Simang. Nidan. Hello, Brad. Albert, napailan ko mata saan ka anasing ha? Saan mo't, Brad? Saan kami na si Margit opisina? Adak lang dito balay. Nakaawag ka man? Pasensya ka. Nung maipapanday ito'y itibos ko. Ni Misty? Uwan, Brad. Anya ti pare ko titi amom, Brad. Brad, kidawag kumakin ka. Di mo unay iparit na kinkwana, adi mo kaya. Dan? Siya nga min ti pagdasalan ti suron na. Nukas jay nga dati na magustuhan kin ka. Anya? Unprofessional ni Misty no kasta. Di kagdanagdan. No bilang ikatan na kay ti trabaho, gapo iti suron na kanya. Alagin ka, Dagos. Albert? Mas dawak mat nyamin ken ka. Imbaga kon idi pailan, nga agpaay kan kanyak. Ngam di mo mat kaya. Ngam sa nabale, Brad. Nakasitin ako na. No pagpupudutan na ka, kat may raman pati trabaho. O may kalahan kanyak. Nakasagana ka mang tulong ken ka. Kasta ti imbagakan ka ni Senyor Amado. Wan nana. Iso na lang ta. Di na ka numalagip. No asino jay bagbagana ka ingas ko. Napintas apartaan dayta balasang ko. Ha? Anya ti kayat siya asawan? Kayat asawan dayta. Nalag-an tirik na kan ka ni Senyor. Nana? Saan kit din? Sa bagay. Pudno dayta. Sipod nga min nagbalinak ababaunan ditoy. Diyak pa'y napadasan tinaungtan ka ni Senyor. Laika? Ni Senyora tinauyo. Tagkabil pa'y no makapungtot. Shh! Di mo unay pigsaan ti agsao balasang ko. Amangan numangag na ka ni Senyora. Narigatan. May kakadi dito'y tapno agidanon iti nasayata damag. Unoy may ka, tapno agasam ti atraso ti anak mo, kumpadre. Kumpadre? Pasensya ka no dirdiretsahan ka. Amamunak mo tan. Diyak kaya ti adu apalpalikaw. Anya ti kayat mo asawan, kumpadre? Inaklon mo naggapo ije balayo ni Misty itay nawagan ka. Ngem di mo imbagbaga kanyak no anya ti banag ang nagsaritaan na ka ni Albert. Kumpadre, amumat. Diyak bibiyangan idano agsarita da. Narigat mat no makisampita wakit din. Amado. Kan may sa... Ala. Saan adag iti ubing ti pagsaritaan ta. Anya ti pagsayatan ta? Naimbag ta sinaludsod mo da ita. At danam amok akabarbaro nga investor. Dakal ti idijaya da agatad. Basta makaipresenta kiti napintas business proposal. At niya? Dahil ti agpaiso, kumpadre. Iso ngay mayak, taalag ti opinion mo. May papan iti da ito'y abanag.
dagijay gayam dalay ka kan Albert. Nakapaspas nagmanan ti panagsarsarita da adwa. Madlaw unay ti kinasingadan iti tunggal maysa. Maayatanak amang kitkita kadakwa da adwa. Iso na laeng, tada panagamak ko. Iti kanito ang makita idan ni senyora. Makaungat maninday jay. Kat masiguradok anilay ka ti kapungtot na. Iso akasayaatan siguro no bilinak nilay ka. Kanudad duma, makaliplipat ngamin. Laika! Ayan mo! Ni senyora, ay ayaban na nilay ka. Tinasayaat. Asit gakda senyorito kan Laika. Tama nga no makita pa'y ida ni senyora. Ano si Ma? Agyaman na. Tabi nagaan na kami adagos kin ni Laika. Itay ay ayaban kayam ni Mama. Ay na Albert, jak kayat amadaksan manen ni Laika. Among matan ni Mamam. Wanahan. Jak manamukin ko na. Jak mo, noapay akas jit ina. Noapay adi na kaya tamakisindin nila kadagiti saan mi kano akapadpada iti estado ti panagbiag. Barok. Ngam no siyak na. Jakit kita ti estado ti may sa ataw iti biag. Ti importante kanya. Madlaw kong amo day ta ataw ara uman ti karbongat. Kanamunak na sakit. Kas kanidan. Si kana nga si Mang. Nilay ka. Talaga ngamin anaiduma ka, Barok. Kat day tati pakaragsakak launa ikan ka. Iso na laeng, taad na madmadlaw ko kan ka, Barok. Si kantin ang ibaga kanyak. Kasla inanakon. Saan akon asabsabalikan ka? Iso nga ibagaman kanyak. Anya ti makagapo. Apay anasingad kalaunay kan nilay ka. Ulitak, Albert. Ibilbilang na kon kas inam. Kas tati konam kanyak. Iso adyak kayat nga aglibak ka ita. Aklo nagnana. Nalagantirik na kunilay ka. Ha? Saan nagkaputa masyanak kan kuana? No di kat mariknak ti kinapudno na tao. Sana kas kadagiti daduma. Nadnad lang a plastik no makilangan da kanyak. Nadlaw mo matgayam day ta kanilay ka. Nana si Mang. Agpayso day ta nga imbagam Barok. Naidumduma nilay ka. Iso tay klase ti tao nga awan apulos ti pakapilawan na. Napudno iti amin nga ibagana. Napudno iti amin atignay na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya timbaga ni Albert idi inawagam, Dan. Pagsalsaludsodan ka, Dan. Di na kanoam mo, anapan ka ijabalay da. Anya? Ulbod jay gayam mo. Oh, Misty. Relax ka kumalan. Saan asyak ti kaungit mo? Saan asyak ni Albert? Tandaan ang kumaday ta. Pasensya ka, Dan. Pasensya ka na. Mawatan ka mo't di. Apay ngamin ani Albert pay ti... Dan, jak kayat a question na ram ti may paman iti dayta. Di mon ituloy ti kayat mo ngay baga. Ay, pasensya kan, Misty. Basta ti kayat ko. Ibagam kanyak ti anyaman amamon. Kat sapay lakuma. Tabikan to aglibak kanyak. O anya, naisimpam ka di aminan, Laika. Wan, senyora. Dagitan-dagiti pinaisin payo.
Nasayaat. Nasinop ti panangisimpam. Diyak kayat nga dama ko nayo, senyora. Nasayaat mat no kasta. Amamunak matan. Nalakaak nga agpugtot no adadyak magustuhan. Amok dayta, senyora. Dagiti trabaho ni Simang. Nasikasom ka din? Nalpasan, senyora. Nasayaat. Diyak kayat abaybay ni Simang. Taamangan no mabignat. Wan, senyora. Matungpal ti bilin nyo. O para kanyak, ayos na ito yun a business proposal mo, kumpadre. Sigurado ka, kumpadre? Anya ti kahit masawen. Kasla sana kami na kontento. Talaga asahan ka pa ilangan nagbaliw Jagamin kahit ma-disappoint kanyak dagiti investors. Tapno maamuan no anya ti makunada. I-presentan pa deta. Kalpasan na, alam ti opinion da. No da napinta sa singasing da, samon to i-revise. Sayang mo't ngamin da business proposal. Nagpintas, kumpadre. Kumpadre, singasing ko lang mo't kiti da ita. Agam no talaga saan ka kontento iti inarabid mo, kayat mo mabaliwan. Adakan ka ti amin akarbenga. Amom balasang ko, panagkunak kat mangrugin amananam mo ti bunga ti amin a sakripisyon. Ha? Anya ti kaya siya asawan, nana si Mang? Marikrik nak balasang ko. Umadanin ti panakatunoy mo kadagiti arapaap mo. Nga ta, nana? Wenlay ka. Tila ang bilin ko, agtalinaod ka kumaan na pakumbaba. Di ka agbalin anatangig. Taawan tinasaya ka pagbanagan ti tao anatangig. Laglagi pagkakanayon dayta, nana si Mang. Nasaya at mat. Kat kayat ko, uray no awanak ton. Laglagi pam akanayon dagiti bilin ko kan ka. Ha? Apay akasta tilangam. Nana, di ka agsaw iti kasta. Diyak kaya iti kasta ng ipagbagam. Kasya na kumamot. Di ka agsaw iti kasta. Laika. Nasaan ti mapukawan iti patpatag. Napatag kan kanyak, nana si Mang. Iso apa nga asim ko ma. Saan ka agsaw iti kasta? Diyak kayat. Anya kalakit din aya. Bilbilinan kalaeng balasang ko. Basta, diyak magustuhan dagiti bagbagam, nana. Saan apulos? Misti, adto yan ti papeles anas ka na pirmaam. Adaytan. Ha? Apay akit kita anak matlatan. Adaytan ti pinirmaak a papeles ko nak. Di mo man labi nasa ti papeles? Pinirmaam latan? Apay, adda anomalya iti pinapirmaam kanya. Awan. Matlagayan. Apay nga rod anas kan pailaang abasa. Misti, may isa kadagiti kapatgan ana sursurok ken ni papam. Tagbalin ana sirib iti negosyo. Saan arumbang agtalagkalatan nga oray pa'y naasidagken ka? Iso ano maminsan, sakbay apirmaam ti anyaman a dokumento nga ipapirmakken ka. Basaan pa'y nga umuna. Anya ti amom, amangan no iti sumarono, marriage contract tagayang man ti papapirmakken ka. Sige, agyaman ak iti pirma. Bye! Hoy! Anya di ko lang, Dan! Dan! Di na ko inkas kaso. Tiloko, Adan. Adan sakit di kayat na nga ipasimuda, Ada. Awan na nyaman na. Napaisam nakmatkit di tiloko.
Adda punto ni Fausto, amado. Gusto mati ko na. Ipakitampay nga umuna iti investor dayta proposal. Samon to i-revise. Ang panagkunam ka di, magustuhan da ito'y? Amado, nalaing ka no may papan iti negosyo. Dakkel ti panagtalak ko kan ka. Amo ka ba ulam dayta? Karidad? Isu nga ipakitampay nga umuna ka dagiti investors dayta. Karidad? Agyaman nagtamariknak a suportaran nakmet kadagiti aramida. Apay kumamot asaan? Sigodan asupsuportaran ka. Aklo na ka nagpasugnudak laeng. Gapo ka dagiti saan aninamnama. Apasamak. Karidad? Nga maimpakitam kanyak ti panagpapawim. Awan nga ron ti rason. Tapno saan ka suportara? Naimbag ta pinirmaan na adagos. Sir, kinapudno na. Pinalagi pakpay, kalpasan a pinirmaan na daytoy a dokumento. Anya ti kahit mo asawan tan? Pinirmaan na ngamin at di naman labinasan no anya tilinaon na, sir. Iso nga imbagakin ko na. Ngayon ton sumaro no. Saan arumbang tikas jay, sir? Anya? Imbilin ko anaskin na basahin na nga umuna ti anyaman na dokumento. Sakbay a pirmaan na. Tama nga no niya kitin ti maperpermaan na. Talaga nakasursuro kan dan. Amo mo ti araramidem. Utang ko kada kayo ti amin, sir. Nasayat mo mong mabigbigan ti utang na imbaganakem, dan. Sir Fausto? Namnamag nga't adun tupay ti maitulong mo kadagiti bukod ko ang negosyo. Ket kas iti kanayon nga ibagat. Sapay lakuma, padi mo dadaulan ti panagtalek ko ken ka. Anda, kunak no day ti sila dinara si Mang. Lumawan mo't kayam. Ayan naman nga tan. Amang ano niya man ang tinapasamak kan ko, ana. Napnapanan na nga tayo. Ay, sus. Kimaro manan ti kinasubag ni Nana si Mang. Nana si Mang! Anya tar aramidin niyo ditoy. Ha? Ay, daldalusak Ay lang dagito. na, siyak ti maungtan kada Albert iti kastangar aramidin niyo. Bilin da kanya kasaan kayo abaybayan nga agtrabaho iti konforme. Amang ano anya ti mapasamak kada kayo. Ala, umay kayo ditoy. Umay kayo. Ay, si kamot balasang ko. Agwatwatak matbasit Ngam saan aday ti rumbang apagwatwatan nyo. Mawatwat kayo mat nagpag na kayo laang. Saan kat nagtrabaho kayo? Amang ano maungtanak ka ni Albert gapo iti daytoy. Saan balasang ko? Maawatan ni Albert ti araramida. Ay, basta. Isardan nyo ti araramidan nyo. Amundan, makadkadlawa kon kan. Anya ko matimadmadlaw mo. Sa balin samot dan ti ipasimuda ag dagitoy nga aramidam kanya. Ha? Sa anak nga inutil, tapnadyak makarit na. Mabalin ka di, Misty. Bayan naklatan ka dagito nga aramida. Dagito'y laang ti mapanunot ko awagas. Tapno makasubadak iti utang ko na imbag anakam kin ka. Dait lang ata, Dan? Ha? Mabalin ka di, Misty. Di nakmatmatan na kasta. Apay, dakis ka di, ha? Sika talaga. Mabitlaan. Tayo nakagbugo. Tilong ko, Dan. Saan ang pulos ang makapagbayag itay minat mata ko? May mayat mananday to'y ama paspasama. Matnag tirik na na kanya. Ipatagnak. Ayatin na iti uray la. Tapno nakarkaron asaan ang makapagkadkad iti anyaman nga ipaaramid ko kan kuana.
Saan nga min anatang kanti ulom si Mang? Ang mga nuan niya ti mapasamakan ka. Senyora? Kan baysa, binilin kon nilay ka. Iti ka nito at di na ka mabantayan. Iso ti madaksat kanya. Ha? Ita, kaya't mo kadian nilay ka ti kagurak no adadakas sa mapasamakan ka? Ne, saan senyora? Awan mo ti basol jay tao. Bueno, rombang nga rod nga agbalin ka anatulnog. Di ka agbalin na subag. Nalawag ka di dayta? Senyora. Nalawag ka di, si Mang? Wan senyora. Nalawag. Nasayaat no nagkinaawatan ta. Kumusta tinagmalan mo di opisina, Misty? Well, okay mat, papa. Awan ti parikot. Sigurado ka, maararamin mo matlang iti husto ti trabahom ijay. At dadagiti jak pa'y unay maawatan. Ngam adamat ni Dan akanayon amang nigagay kanya. Nasayat no kasta. Katsi ka, papa. Kumusta mat tinagmalam mo? Nagsarita kami kani Amado. Adaman ang negosyo nalabit abangunan mi. Ngem, saan kami nga gastos? Ada investora nakasagana amang gastos iti bangunan mi ang negosyo. Wow! Sabali manin ang negosyo, papa? Wen, katdakilakit diti mapastrek no bilang tagbaligi. Masigurado nga agbaligi day na, papa. Amang mo kayon kini Tito Amado? Iha? Basta adda binangon nyo ang negosyo, sigurado ang nabaligi. Sa bagay, kat maragsakan takanayon nga iranod nak ni Amado. Tanong panunutan na naimbag. Mabalin na matasulwan. Ang kanayon matakarama na kadagityar aramiden na. Di kat nasayaat, papa. Saan ka pa nga agbanog unay? Talaga, pudno la unay ti imbagam. Mairanrano dak nga awan pulos ti bannog ko. Madlaw adagkelan ti kimutungan si Mang. Epekto laki di day tinapasamakan ka. Senyor. Sa bagay, adu matatawanan ang nagpaay kakada kami. Sana ya. Pudno dayta, senyor. Kasla siya kung tinang padakkel ka ni Senyorito Albert. Wen, malagip kon. Dua lang titawan ni Albert, idi nakastrak kakada kami. Pudno dayta, senyor. Kat agyamanak, taaging gaita, addaak pay lang ditoy. Amuyumat nga awan ti pamilya. Ay, ngam labingitak nga ibaga, si Mang. Imulugan ti bigsan. Panagkunak kat, naskan nga ginanakan. Agritiro kan. Anya? Anya ti kayat mo asawan, senyor? Nalawag matimbaga, saan ka di? Agritiro kan. Senyor, amuyumat nga awan ti pamilyak. No ikatenda kon kas babaunan nyo. Sa dino nga iti papanak. Kasyandak ka di, senyor. Kabalak pa'y mati ang trabaho. Sandak kumamot na papanawan. Maasi kayo kanya. Anya kalakit din aya si Mang. Asino tinagkuna papanawan da kaya? Agtalinaid kalat ta dito'y takapamilyada kan. Gamkit di, saan kan nga agtrabaho? Isurum langan dagiti rumbeng nga aramidan ni Laika. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Ay nabalasang ko. Talaga ang nagdanagak itay. Kung naklakit din no papanawan da kundi ti mansyon. Nana? Kasalumot ngamin. Naglawag jay ko na ni Sir Amado. Bakit ka noon,
Katrumbang lang nga agritero akon. Namaysaan na kayo nga rod ni Senyor Amado Napalalo ti panagdanag ko. Imposible nga min apapanawan da kayo, nana. Sigurado ani Albert ti kaunaan nga agreklamo no aramidan da ti kasta. Laglagi pa nyo, kasla inana kayo ni Albert. Kat imposible nga umanugot da jay apagpalawon da kayo dito'y mansyon. Talaga adyak makaid na. Maging kaita. Adyak pa'y lamalipatan tinay baga kanyak ni Albert. Kaslagaw awang pa'y lang dito'y lapayag ko dagiti imbalikas na. Talaga naturod ni Albert. Ibaga nalatan no niya ti kayat na nga isawang. Awan bibiyang na nga uray masayar tirik na ti kasarsarita na. Papa? Si kamot gayam iha. Kunak no nakaturog kan. Diyak makaturog, Papa. Isaarin mo harap iti silat ko. Diyak na impagarok nagda kayo pailaang gayam dito Agpadatan anak ko. Alo si iso na. Iso magpapaangin ak paila dito Amangan no adamat mang burburibor iti isip yo, Papa. Tanya kumangay ba't iha? Diyak amo kada kayo Si kakit di mat. Awan ti palikot ko. Talaga laajak makaturog, iha. Nagsapa ka na nakasukat, iho? Masapak namin ang mapanid opisina, Papa. At dadagiti naskin nga si kaswag ijay. Kasta ka di. Wan, Papa. Amo yung matadyak ng opisina di kalman. Mas daawak nga rod. Anya nga minti rason. Naginanaak lang, Papa. Sa nabalit awan mo tinapatag nga aramidok ijay di kalman. Yam no ita, naskin na mapana. Ket, kumusta mo't ijay, iho? Okay lang, Papa. Awan ti parikot. Nasayaat nga rod no kasta. Diyak ngamin kayat nga dagit din rumso aparikot. Naipagamot kanyak ni Amado dayta, iti rabii si Mang. Ay na, senyora. Namaysaan nak ni senyor. Nagdanagak at talaga idirabi. Ipampanunutak no sa dinon ti papanak. Apay ti kunam si Mang. Papanawan da kapay dito'y aya. Senyora? Nagbalin ka na kamang ti pamilyami. Kat saan na mabaliwan dayta. Kan maisa, amumin ti kababalin mo. Saan kami lakit di amakasarak pa'y itikaskan ka. Amalaksid ang mapagtalkan. Nagagatpay. Ay na, senyora. Unay matanday ta apa nang idayaw yu kanyak. Agpayso timbagak si Mang. Iso nga agnanayon ka akamang ti pamilya natividad. Agyamanak, senyora. Dakkel apakaidayawak dayta nga imbagayo. Agyamanak launay. Apay aya asyak manin timingmingminam. Nalipatam sakit di nga data dito opisina. Kitaan data dagiti empleyado dito Pasensyakan, misti, ha? Apay ngamin aya. Awan. Kayat ka lang aming mingmingan. Saan ka alapdan? Ngam na. No machismis ta dito opisina. Sikat ti makaam mo nga agpalawagkin ni Papa. O anya. Kaba alam ti agpalawagkin ni Papa? No bilang? Wan gaya, misti. Ada tinaskin nga si kaswag ita. Agpakadakin ka. Makitam, kailangan ka nagbabawi ka. Sika at talaga, Dan. Mapankalatan iti ko nam apapanam. Tangay kastamot lagaya man ti bagbagadag iti amo ta, nana. Rugyan tangarudan itapay laang ti amin. Anya ti kayat mo asawen, Laika? Saan na rumbang agtrabaho kayo pay laang dito Bayan nyo asyak laangan ti agtignay. Anya,
Ay, saan mo't abalasan ko? Naskan at tulungan ka. Takabailak pa ilaang mo't. Ngam nana, naglawag magtibilin kada kayo da senyora. Saan ka di? Balasang ko. Nakarkaron ama ikawa ak ano awan ti aramidak. Ha? Pangaasi yun, nana. Saan ko maanatangkan ti ulo yo? Sigurado ka na talgad itay di opisina ti anak ko, Dan? Wen sir, di kay agdanag. Kaya't ko lang ti makasigurado. Sir? Isong aramidem latta ti rumbang, Matungpal sir. Di kagdanag. Namalaksit iti sweldom kas empleyado. Ada pa'y maawat mo kanya nga extra. Gapo iti panangbanbantay mo iti anak ko. Sir. Oray no saan dakon nga ikan iti extra. Aramidak latta ti bilin mo. Ha? Dakkal ti utang ko kada kayo imbag anakan. Iso nga oray saan dakon nga ikan iti extra abayad ko para iti ipapaaramid yo. Nagkapkapwam ayadan. Itay pa'y nangangasap sa pulan ka. Di mo't adda inasikaso? Ha? Unag pa'y saan niya. Si Kamisti ha. Apagbit pa'y ladinak nakita. Kailiw na kadagosen. Tila ibang pagamtan. Ang mga no di mo ton malabdan tiriknam. Kat kanayon ton asap sa pulan na. He? Makita? Nakasamsam itiisam mo. Ala, tamapana ko na di office ko. Bye, Misty. Bye! Nagnaglaw nga ang kursunada o na yung kanyak nidan. Ngam ikagumaan apag tinagan pa'y tiriknan. Daytay saan ton apulos ang makaliklik pa'y. Itikas na. Saan tumatan apulos ang makapagkagkan. Anag ko na, at dadag iti ba naganaskan nga si Kaswen, bayat anasapa pa'y karidad. Kas kumaitian niya, amado. Kas kuma iti may papan kada Albert kan Misty. Ha? Rumbang lama urnusin day jay iti kabitan na panawan. Di mo timbagam kanya katulungan na may papan iti day tabanag. Amado. Di mo ko na napagtalikod ang tinaybagam. Tingkarim kanya. Saan? Jak pagtalikodan dayta. Noan niya timbaga? Iso nga rod ti aramida. Abay ngay. Kasla maulawak manan. Madiday to'y Amang Nana, ano? si Mang? Nana, anya ti papaspasamakan ka? Like balasang ko. Kasla maulawak ng amin. Anya? Daytan ti ibagbagak kada kayo. Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Ala, umay kayo. Asibayan kayo nga ipatugaw. Naskan nga aginana kayo. Tama nga no anyaman daytan. Kat, ayan itan ni si Mang. Ada ije si Ledmi, senyora. Natangkan tumat ngamin ti ulo ni si Mang. Senyora. Ala, si Kanti mangiring pas kadagi ti trabaho na. Di mo itulok nga trabaho pa'y. Nalawag ka di, Laika? Matungpal, senyora. Inakman iti ayan ni si Mang. Nabilin lang aruda na, ngam natangkan ti ulo na. Kasaritak manan. No kasapulan apang taak, tapno saan nga agbalin asupag, aramidak. Amuklatan no, apingada ka dito yung opisina, papa? Iha. Siguro. Talaga adi ka agtalag kanya-kanya. Iha, bidot day ta pang panunutan. No saan nagtalagkan ka? Panagkunam ka di kat ipaimakan ka dito yung negosyo? Amang ano napilitan ka lang. Gaputakid daw ko. Anya?
Ibagam lang kanyak tagpaiso, papa. Ang mga nun nakarkaron ton ti maaramid ko adi mo kayat. No di mo pala ibaga kanyak tagpaiso itan. Saan ka ngagpanunot iti kompormiladitan? Takas iti nakunakon. Dakkel ti panagtalag ko kan ka. Isu nga intalag ko kan ka ti pan nakaimaton daytoy a negosyo. Kumusta ti Riknam, Simang? Mayaten, senyora. Awanan ti pagdanagan nyo. Makita mo't siguro itan ti bunga ti kinasubag mo, Senyora. Imagagmatan kan ka, saan ka di? Kan oray ni Amado. Saan kan nga agtrabaho? Agritiro kan. Ngam natangkan mo ti ulong. Kabailak pa'y matikunak, senyora. Kan may sa, kaasimot nilay ka, nusulwan na ti amin at trabaho dito'y balay. Simang, kabangbangweran nilay ka. Iso akabaulan na ti amin na trabaho. Senyora. Iso amabalin ka di. Ti salunat mo ti asikaswam, Simang. Diyak kaya't anatangkan ti ulong, Uwan, senyora. Sapay la kumata tong palang matanday ta nga imbakam, Simang. Laglagi pa. Sikamot laang ti kaasi. No di mo taripatwan ti salunat mo. Nakasaganan ti business proposal ko, kumpadre. Nasayat mo kasta. Kasla makikita kun amay samanan anabaligi a proyekto daytoy. Sapay la ko mga kumpadre. Manya kalakit din aya. Apaya kasta ka. Kasalaawan ti panagtalak mo iti bagim. Imbagak mo tan, panyero. Napintas din naramid mo a business proposal. Mga daman marito ba? Patya ka basit lang. Minor changes lang ti mapasamak no bilang. Bilibak at talaga kan ka, kumpadre Fausto. Kanayo na padibkaram ti pakinakam ko. Business partner ta. Alangan mo't asyak pa iti umuna amangupay kan ka. Kumpadre, iswati agpaiso ti bagbagak. Saan kat ati mang pakpakapsot iti pakinakam mo ako na? No kasta, ipresenta nga ron dan dayto iti investor. Wen, kumpadre. Iti kasta, aprobaran dan. Umaak amin na dagiti papeles ang nas ka na pirmaha. Panag ko na. Awan. Mabalin ti dumanon, sir. Uy, Dan! Si Kagayang. Kami! O sige. Agtugaw ka. Anya to may paikukan ka? Albert, napatig tigagarakin ka. May papanitan niya. Umakar ka din dito kumpanya. Agikat ka niti kumpanya da, misti? Ha? Ibagam lang no plano mo ito umakar, Dan. Ngamin, awatan ka, Dagos. Ora mismo. Saan aday ta tigagarakin ka, Albert? Anya marod? May papanday to'y kan ni misti. Apay ni misti? Brad, agayam ta. Kat aklo nagkan ka. Apektado ak iti sitwasyon nyo kan ni misti. Dan, iso apang asim. Darit sa anak ko ma. Kaya't ko mamuan. Anya ti planom kan ni misti. Ulitag Albert. Ibagam kanyak. No anya talaga ti planom kan ni misti. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa dino ayati ayan mo, Dan. Itay pailangang asap-sapulan ka. Adda pa aramid ko kan ka. Pasensya kan, misti. At lang amin inasikaso. Ngamdi kang danag. Agsubli akong dita opisina. Kartingam ko mga rod. Wen ka di. Urayan naklabitan. O sige, bye. Napanan nga ta ayan ni Dan.
Makapasuron matay di ang tao. No kaano ang kasapulak. Santo awan dito eh. Sana bale? Tao may kanumatan dito eh. Urayak labiitan. Simpa am amin dagitoy, Laika. Diyak kaya't anagulo dagitoy. Uwan, senyora. Matungpal. Sigod ani si Mang ti mangor-ornos ka dagita. Among mata maiparit kan kuana ti agbanok. Senyora. Iso adi mo itulog ka makibiyang ni si Mang. Amang ano, anya apay ti mapasamak kan kuana. Uwan, senyora. Di kay agdanag. Siya kun ti makaammo. Imawag dyan ka talaga kay Rancho, Caridad. Apay kano, amado? Kasapulan dati paggatang kadagiti materyales para iti kayat ko ama-renovate ijay. So na lang ta Jack makabiyahe. Adanas kan nga si Kaswag. Anya ti kayat mong aramidag. Ang mga numabalin nga wisim ni Albert, takuyugan na ka mga itulod iti kwarta iti Rancho. Ha? Gundawayang mata nakasarita di anak mo. May papanit itulagan mi kini Fausto. Caridad, tulungan na. Para iti masakbayan ni Albert daytoy. Rugyantan nga lukuyan di anak ta. Tapno umanugot iti tulagan mi kini Fausto. Among dan? Agata pa kon kan ka ha? Anya day ta, misti. Agatap ka ko nam. Ngam nakaisam kamay. Sa dino at talaga tinagkap-kapwam ha? Sikakit di mat. Nasken ka di nga amin apapanak. Kitrumbang amaamwam. Ha? Laglagi pa. Awan pa'y lang ti relasyon ta, misti. Sardangan nakman, Dan? Talaga ka di adi mo ibaga kanyak no napanam? Ha? Makamu ka no di mo ibaga. Ni, misti. Apay nga agpasugnod kamatan. Awan? Si kamat. Saan mo't akasta ah? Ay basta, di na kun kasarsarita. Ala, rumwar kan dito yung opisina. Tado pa'y tinaskan nga aramidang. Laika, tulungan ka. Ay, sana mabalin, nana si Mang. Siya lang ti binili ni senyora amang isimpa kadagitoy. Iso pa nga asiyo, saan kayo kumamakibiyang? Angam Laika, awan mo't laeng ti araramida. Agina na kayo laeng dita. Siya lang ti makaam mo ditoy. Anya kalakit din aya. Awan ti da ka sa mapasamak kanya. Ay basta, dita kayo laeng. Siya kun ti makaam mo ditoy. Kabaela kun daytoy. Naimbaglangan. Tawan unay tinaskan nga si Kaswag di opisina, mama. Iso ama kuyog kayo di Rancho. Albert, iho? Apay, ma? Awan, iho. Sigurado kayo, mama? Kaslada kaya't yung ibaga kanyak yan? Awan, si kakit dimot. Okay. Mama, iti sumagmamanong aldaw ka at dayo di Rancho. Sigurado na nakapagbanding kayo ni Papa. Gusto ka di. Pudno, iho? Kasi di nabayagan na tarigagay yung saan ka di. Jack ilibak da ita. Kat panakunag, matungtong palan. Oh, di kad na sayat no kasta, mama. Albert, iho? Oh, apay ma. Aday bagakan ka. Kat sapay la kuma, tadi nagtukagura, anak ko. Tiloko adan. Kanya nga ita. Agpatinggalaangan iti kumita-kita kanya. Nagaduntumat namin akalukwan niya. Kanya nga ita. Di ison tinagbalatakan ti amin. Yak ikaskaso nita.
aging gaadi na ipudno kanyak no sa dino tinapanan na. Agparparik na ngamin kanyak, nga agda inaramid na. Ngamno apay adi na kayat nga ibaga kanyak. Anong kita aglaang no pagpatinggaan na? Amangan numaliwayan nyo dagiti trabaho yun, ha? Saan, Misti? Nasaya at lukas na. Diyak kaya't amabaybayan dagiti trabaho yun. Iso asapay lang kumata si kaswan nyo. Awan dito'y balay ni Senyora Caridad. Senyor, Ayan na si Man. dinagasmat itay ni Senyorito Albert. Jack ammo no napananda. Ang kasta ka di. Wen, senyor. O sige, saan na balilangan? Amangan no adda ibilin nyo, senyor. Ibagayon, ta ibagak to no sumangpet. Oray saanan, si Mang. Saan na balin? Into nagawid ak tulangan. Sige nga rod, senyor. Da kayo ti makaammo. Kagura na ka di, iho? Albert, pangasim. Ibagam ko makanyak, nuan niya ti pampanunutam. No kagura na ka di, gapo iti na ibagakan ka itay madama ti biyahe. Ibagam, tapna amok. Di kayo mabali na gurahan, Mama. Da kayo tinak. Iho. Diyak lang mabubo sa panunutan. Oray kayam da kayo? Ayunan nyo titulagan da papa kan Don Fausto. Panag ko na katawan mo tidakas na. Kadawyanan kadagitikas kada tayo ababak nang ti may tulag. Kastamat la tinapasamak kada kami kan ni papa. Mama. Awan tidakas na iti dayta, iho. Siya kon ti mangibagpagakan ka. Mama, Houston. Please. Albert. Saan tayo kumana pagsaritaan day kapalag? Tsak kaya ito namang nagan. Natulnog ita kanyak ni Caridad. Amo, tungpalan na tibilin ko kankwana. Nuapay mo't nga minagalata nagbaliw ni Albert. Idinto tanadnadlaw iti kayat na ni Misty. No saan ko ma nagbaliw tirik na awan ko mati parikot. Amangan no natong palpayan titulagan mi kini Fausto. Ni Caridad. Hello, Caridad. Amado, ang subli kami di talukan kayo. Naited kon ti kagarak ijerancho. Nasayat no kasta. Kat, kumusta ti kinid daw ko kan ka? Mabalid ka di, agsarita tantulaan nga na paman na makasangpot kami. Ha? Sige. Wen, Caridad. Alang arudan, bye. Bye. Nalipatak pa ikit din. Kadwa na gayam ni Albert. Iso akinid daw na ngayon ton makasangpet dan ti pa nagsarita mi. O anya, nana si Man, anyat makunayong. Awanen apulos ti makunak, lay ka balasang ko. Nana. Nasinop ka talaga. Amo, nagasat to ti makaasawa ka. Ala, ni nana si Mang. Komporme la ti bagbagana. Balasang ko. Iti day ta akinapintas mo. Masigurado nga danto dagiti agarim kan ka. Kat sigurado. Addanto met magustuam kadakwada. Agpamilyakan to. Nana. Kat makunak anagasat to ti ayatem. Ngamin, malaksid anapintas ka. Nasinop kan nagagat kapay. Iso nga itapay laeng. Bilinan kan layka. Pilyam to kumaan na imbag ti ayatem. Daytay amuna kan to kumang nga ayaten kan ipatag. Kang runan iti amin.
Daytay masiguradom nga agbalin asadag mo iti agnanayon. Itaman pa, di mo kakuyog ni Dan, iha? Kayat ko ang papasan ni Dan, Papa. Apay, anya tinaramid kan ka ni Dan? Madlaw ko ngayon nga dadagiti ilimlimad na kanya. Ha? Amok nga dadagiti aramidan na adi na ibagbaga kanya. Adda ka di pa kain na iganda iti trabaho? Awan, Papa. Maklakit din. May papangarot iti anya. Diyak amo, Papa. Anya? Kasano day ta, iha? Pagat atapam ni Dan, hanggang di mo matamo no anya ti rason? Diyak matngarod maawatan. Ngamarik na. Adda ilimlimad na kanya. Iliba ka talaga iti kinasinop mo, Laika. Agyaman na, senyora. Amo ka na banog kayo iti biyahe? Mangisagana? Nasaanan na, nabsugak pa'y. Ni si Mang. Aday di silad mi, senyora. Nasaya no agin ina na. Senyora. Ni Amado, ayan na. Adamat itay di ta terasa, senyora. O sige, tayo nakasal. Nakasaritam ka di may papanitimbagakkan ka? Juan, Amado. Kat, anya ti kunana? Uray di na impadlaw kanya ka di na magustuhan ti bagak? Amok. Nangrik na di anak ta. Anya? Day tati agpaiso. Kat maamakak. Amangan no umadayo tirik na kanyak ni Albert. Di kagdanag. Dito mapasamak na ita. Pagkunaam? Sika ti inana. Ipatpatag na kaunay. Iswa din to mapasamak ti pagamamkam. Ginagara kam dito itanapatag ti bagak, Dan. Sir Fausto? Panagkunak at dumdumlaw ni Misty nga dapalimad mo. Kita mo, di may papaan iti papaaramid ko kan ka ti makagapo. Anya ti kayat mong aramidag, Sir Fausto? Ituloy mo ter aramidan. Ngamkit di. Aganad ka. Ket tandaram da ito'y. Diyak kayat amadihado ni Misty. Sir? Ipatpatag ko launay ti anak ko. Ket diyak kayat nga isukit din ti agbanag anak kakasi. Maawatamat siguro ti kayat wasawan, Dan. Maawatak, sir. Ket ikarik. Aramidag ti amin, tapno saan amadihado ni Misty. Masayat no kasta, Dan. Diyak tumalipatan, dahi tangay bagam kanyak. Kat iti ka nito amatungpal mo. Ikarik. Adanto momentum kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adan sakit din napatag nga ibagang kanyak, Dan. Agasam, tay nawis nakpay dito restaurant. Si Kakit Dimat. Sigo din nga aramidin tada ito eh. Umay tamangan dito yung restaurant. San ka di? Ngam sa baliit na. Kasla special day ito yung apanangawis mo kanya. Si ka talaga. Sigurado ka? Nga awan ti ibagam kanya nga special? Awan. Alakit din. Mangantan. Takalpasan na. Ipasyar ka. Kaya't ko ti agyaman kin ka. Gapo iti ado atulong mo kanya, Misty. Jak ninamnaman na ito'y ayo umay mo, kumpadre. Si Kakit Dimat, kompadre.
Masapol ka di pa ngay pakamok, sakbay nga umayak. Kliyente ka di masapol ti appointment. Saan nakasta? Ang nairwamak lang asakbay nga umay ka. Pakaamuan nakpay nga umuna. Ay, naunag ti sinay mo Ada ka di parikot. Ay, sana kuman ngagparikot. Nang runa kat, naksayanan ti responsibilidad ko, may papaniti negosyo. Diyak man mo, kumpadre. Amangan mo da may tulong ko. Diyak mo, kumpadre. Ngambidot samet, ti panang ipaima kon kini Albert, kadagiti negosyo ti pamilyami. Anya? Apay kumamat, kumpadre. Ada ka di parikot ka ni Albert? Saan nga iti dayta? Ngam ti pampanunutek. Amangan no nakarkaro itang agbalin, anapanakkel kanyak ni Albert. Kat dayta ti pagdanagak. Mabit lang, panyero. Amukon ti aramidak. Ammo ka nasingad ka ti anak ko, si Mang. Katamok ngad at dapay nga ibilang nakangaina ngam iti asawat. Ne, saan nga agpaisulay ka, senyor? Ni senyora ti ina ni senyorito Albert. Saan to ang masukatan dahil ta akin apod no? Dahil talaang ti kayat ti asawak ken ka. Iso nga uray makitkita na ti pudno. Sana pulos ang makarik na iti imon ken ka. Senyor. Kinapudno na. Pagyamanan ka pa'y kitdi. Tadda ka amang litlitop kadagiti pagkurkurangan mi kenkwana. Adda ka amang bagbagakan kuana. Senyor, anya ka din dagita nga ibagbagayo. Kapag-aasin kumangot. Kay siya ti maamak iti kasta asar-saritaan nyo. Anya kalakit din aya si Mang. Ibagbagak lang matiagpaiso. Kat kayat ka pagyamanan iti amin anaaramidam kada kami iti pamilyag. Nagasat kami, tasimbang bay ka iti biyag mi, si Mang. Kas lamang mangeg ko pa'y laeng dagiti imbaga ni senyor. Jak impagarop, amang ngagak dagijay kankwana. Nagyaman kanyak ni senyor. Jak ninamna mga aramiden na tikas jay. Ngamin, bak nang da. Idin to tababa unanak laeng. Sigurado ka, aday talang ti pagdandanagam. Amangan mo dapay sa bali. Anya ti kayat masawan, kumpadre. Amangan mo dapay sa bali pagdandanagam. Mabalinda pagsaritaan mo iso ti kayat mo. Panagkunakat, awan matayan, kumpadre. Iso adi ka matanagan. No dapay sa bali, imbaga kumankan ka. Saan ka di? Malala, sikat imaka mo. Agdamdamag aklang, kumpadre. Kumpadre. Basta tandaan naman. Adak lang dito No bilang ka sa pulam ti kasarsarita. Kanayon nga da oras ko para kan. Among dayta, Dan? Adayon, tinagtang mo. Ha? Aklo naman wan na saan. Adayon tinagtang mo manipod nagturpos tayon. Taltal ka na kanyo pa pa. Ba nag-apagyamanak mitlaunay? Saan kan akas itisigod adan? Anad-nadlaw ang marikrikat laang. Ha? No agkawas ka ita. Kasla may sakamatin apud-pud no abak nang. Kas itinakon-akon. Utang ko kada kayo nga agama ti amin. Kat kabisado kandan. Amom ti agsubad iti utang anaimbag anakam. Saan ka di? Udno dayta, misti. Nasayat.
Magustuhak day ta sungbat mo. Kat maragsakan na kulaunay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amok akayat ko man ni Fausto a pagsaritaan mi itay, ti may papan kada Albert ken Misty. Ngem kasano a makisarita ken kuana, may papan iti dayja a panag. Kat ultimo siya, diyak amo na niya ti rumpen na aramidan. Amok no kasano a mangedeng ni Albert. Kat amok, doon niya timbaga na, isulakit iti aramidan na. Nuapay mat kami na nagbaliw tirik nana kini Misty. Siyaklakit nga rodan ti agparikot ita. Anya nga tati rumpay nga aramidak. Ti manibelak! Anya na, jak paikat na puutanan anak kateng ngagayam tilugan ko. Una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Aday ta, adatan iti balayo, Misty. Di ka din dumagas? Numaminsan langan. Naskan ngamin ang mapanak pa iti opisina. Oo, anya pa lang taramida mi jay. Misty, adda dagiti banag anaskan nga aramida. Aguray ka man, Dan. Jak sa amo day ta. Nalipatam samatan asyak ti amom. Amangan matnuad dan aramidam ajak amo. Di na ko mapagatapan. Jak to agaramid iti banag amang dadael iti panagtalag mo kanyak. Nang runa ti amam. Anya pa lang arot ti aramidam iti opisina. Adala ti alaag ijay. Pangaasim, di ka kumaagatap kanyak. Agtalag ka kumakanyak, Misty. Senyor, di ka di pa nagpupupok ni Senyorito Albert ti makagapo? No apay adi kay makaidna. Jack ilibak, si Mang. Madanaga na. Senyor, amkak nga mga no aginura dagiti aginak. At ang amin nasao kanyak ni Caridad. Nga anya, senyor. At kano dagiti naibaga na kini Albert. Ngamken na asa na magustuhan ti anak mi. Anya? Kasta ti kunana, si Mang. Ket dayta ti pagamkat. Isu asapay la kuma. Ta saan a pumudno ti atap ko. Naitulog ko ni Misty iji balayo, sir. Ulitak dan, agat atapan ni Misty. Jak kayat amabisto, nga adda pa kainay kag itilimod nga aramidam. Ikagumak ti aganad, sir. Tasaya. Iso na lang, taamangan no pilitin naktukit ding agpod no kinkwana. Amo yamat, ajak kabailan ti agilimod kini Misty. Kayat ko anayunan pa itikirad ti pakinakambang. Kayat ko ngagbalin ka natangken, tapno di na ka mapilit ngagpudno. Sir? Jak kayat amamuan na ti amin. Ngamin, jak kayat agurain na ti anak ko. Kabisado ko ni Misty. Iti kanito amamuan na nga dapa kay naigak iti amin. Sigurado. Kagura nakton. Kat dayta ti jak kayat mapasama. Tandaan ng dayta. Senyor, itaypay adi kay matagtagari. Pampanunutom ka di pay lang nga aging gaita ti may papan kada senyora kan Senyorito Albert. Di ka agdanag. Saan ba't siguro ang mapasamak ti pagamam kanyo? Nga ta, si Mang? Wen, senyor. Pamilya kayo? Kat no anyaman ti rumswa aparikot.
Wenno dawel tibiyag. Agtitinulong kayo amang sarangat. Oh, agyaman naksimang. Naikanak itinamnama kadag iti imbagam. Kas itinakunak, senyor. Pamilya kayo. Rumbeng lang nga agtitinulong kayo. Nga uray anya ti mapaspasamak. Agyaman naunay kan kasimang. Maragsagan iti dayta anang ngagakan ka. Ada ka di pare ko, iha? Awan, papa. No awan. Apay nga roda nasangputan ka dito balay nga aging inom. Gapot aging inumak, adan parikot ko. Mabalinmat nga ag-celebrarak na. Saan ka di, papa? Iha? Di nakapagdanagan, papa. Awan parikot ko. Sigamat ti kaunaan at tao a konsulta at nubilang ka. Okay. No isiti ko nam iha. Mamatiak ka ka. No anyaman ti pagparparikotam. Kasayaatan siguro no ibagam kanyak barok. Ang mga no di muntukit di mabailan dayta. Awan ti parikot ko na si Mang. Si kakit di man. Madandanagan ka launay. Anya nga rod ti pampanunutem. Kwa, nana. Ti may papaniti pa ng tulong ko kanilay kang agadal. Ha? Wala na si Mang. Dahil tati pampanunutan. Ay. Oh, nana si Mang. Apay. Ada ka di parikot? Albert Barok. Sigurado ka kadi akabailam asalak ni ban nilay ka? No bilang laeng? Anya ti kaya't mo asawan, nana si Mang? Barok. Ammom no anya ti kababalin ni mamam. Ang mga nudimon tumaisakit nilay ka kankwana. Kaasimot nilay ka. Nana si Mang. Ammom no anya ti kabailan nga aramidan ni mamam. Ang mga no agbanag tula ang akaasin nilay ka. Siya ti kang ronaan ang masakitan no mapasamak da ita. Ammommet nga imbilang kon akas la anak ko nilay ka. Nana si Mang. Ikarik ka na kayo. Salak ni Bak nilay ka. Ngamin, awan mo ti makita ka dakas no tulungan. Nasaya ti intensyon ko. Hanggang kasanon dagiti dadakkel mo. Umanugot da nga ta iti desisyon mo apan ang tulong kanilay ka. Siya kung ti makamoy ti day tabanan. Kas iti nakon. Sana dakas ti planok. Isong awan nga rod ti rumbang apagam ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Narigat ti sasaadak ita. Agilimlimudak ken ni Misty. Ngamnas ken nga aramidag tayta. Tapno maipaay ko ti pagayatan ni Don Fausto. Ay, ti panagtalak ni Don Fausto tinasken nga annadak. Tano dahi ti madadael. Awan na ti amukon. Amangan no anyan ton ti pagbanagak. Ngamrumbang latamot nga annadak ti panagtalag kanyak ni Misty. Nang rona ket. Ay, saan na narumbang apanunutok ay. Ti importante ita. Agam nadak. Iti kasta.
Saan asyak ti agbanag adages? Kasta timbaga na kada kayo, Nana Simang? Wen, Laika. Kat nariknak ti kinapudno na kadagiti insawang na. Nana? Adamat urnong mo. Saan ka di? Agda, Nana. Ngam amo ka saan nga umdas day jay. Tamanumot lang di sweldok dito ay. Oh. Adda ka di parikot? Laika, balasang ko. Itapay laeng. Kayat ko alaglagi pemon daytoy nga ibagakken ka. Anya dayta, Nana Simang? Agbalin ka kumaan natib ka. Anya man ti dumteng aparikot ken ka. Si titibker kumaasarang tam balasang. Iha, adon tinainom mo. Gusto ko madaytan. Bye-bye anak lang, papa. Inunam itaya kaya't mula ang tiag selebrar. Hanggang iti makikita kita. Amo nga daparikot mo. Awan ko nakngat, papa. No kasta, husto nga rudan da ita. Aginanakan. Masapa ka pa ya mag-opisina intun biga. Kaya ko pa yung tiagin, papa. Nabartakan iha. Ang mga no di ka makastrag ay opisina intun biga. Kabalak na ito eh. Anya ka kadi. Hindi nakapagdanagan, papa. Kasano ko maadyak agdanag? Kasta matilangam. Papa, siya di makamu ko na kulang arudan. Kabalak na ito eh. Ang baybayan naglang. Kabalak na ito eh, papa. Kayat ko lang tiyagan joy. Dahil baglakit din, tanaranaan ka dito eh, Albert. Laika. Naibaga kanyak ni Nana Simang tinagsaritaan nyo. Kat itapay laan, kaya't kung tiagyaman kan ka. Saan ka panyagyaman, Laika? Namin. Saan kailangan natong paltikarikan ka? Albert? Agyaman ka, into natong palintikarik. Gusto ni Nana Simang. Iti da ito a desisyon ko. Sigurado nga dutag balin na to ba? Kaya't di pamilyak ti kang runaan namang lapad kanya. Iso kaya't kung agbalin ka kumamot anatib ka. Kaya't nga agtalik ka kanya. Ha? Adda ka di pa nagtalik mo kanya, Laika? Agtalakakan ka, Albert. Nasayat no kasta. Oraan niya ti mapaspasama. Di mo pukawan day tapa nagtalik mo kanya. Tay kari, itapay lahan. Saan ka baybayan? Tungpalag ti kari. Tulungan ka ang makaada. Nasaya tanasa pakasimbrek dito opisina, Dan. Apay, sir. Ada ka di parikot? Nagbartek idirabiin ni Misty. Ha? Apay ka no, sir? Diyan mo. Di na imbaga kanyak tagpaiso. Amok ang naglibak kanyak ti anak ko. Kinunana kayat na lang ti aginjoy. Agamam mo. Sa napudno ti imbaga na. Naglibak ni Misty. Don Fausto? Kaya't kung amuam no anya ti pagparparikutan na. Aramidek, sir. Nasayat no kasta. Katapaman na mamuam. Ipakamo madagos kanya tapno ammo no anya ti aramid. Saan kayo kadi arumwar ita, senyor? Awan tinaskan nga ramida kay opisina. Kan may sa. Kaya tapanawan ni Caridad, si Mang. Sampay lang kami na mapunas ti panagdantanag na. Senyor. Plan-plano karot tiag biyahe.
Mapan kami langan iti resort. Kasayaatan dayta, senyor. Kaya't kukumamot ako mustahan ti resort. Ang mga no adakit di mat parikot ijay at di mi ammo iti kasosyo. Ay uwan, senyor. Narigat no saan nyo nga amo ti mapaspasamak ijay. Alangarod, tayo nakibagakin ni Caridad tagsukaten. Duha kami amapan iti resort. Kasayaatan dayta. Tapno mapunas ti panagdandanag ni senyora. Talaga dayta ti kang runa na plano, si Mang. Liw-liwa ti asawa. Sige, senyor. Makapadanag ngamin no agpulkok latan ni senyora. Kumusta tirik na, Misty? Medyo nasakit yung ulo. Okay lang. Oh, apay. Numaminsan ngamin, saan mo asulwan ti anyaman aparikot? Anya ti serbi na nga dap dito eh. No di mo ibaga kanya. Oh, ato ito ma'am. Dan. Nasamay dayta para iti hangover. Iso nga inumamon. Aguri ka man, Dan. Kasano nga amom ang hangover? Ay na, di mo ayaam mo. Adda reporter ijay balayo. Ni papati kaya't mo asawan? Damdamagan na kanya, no adda parikot mo. Taapay ka nung agin inom ka. Awan mo ti amok. Iso nga awan ti na ibagakin ko na. Kastagayam. Wen, ni Don Fausto ti nakaamwak, Misty. Dandani siya kumatiag biyahe, Panyero. Ang andadyak mapanawan. Naimbag ta na panunot mo tinagbiyahe. Juan Panyero, kakuyog ko ni Caridad. Amumon, napinta sa gundaway, tapno makapagsarita kami ang nasayaan. Husto ka. Tapno nakarkarong agbalin kayo, anasidag iti tunggal may sa, Panyero. Juan nga rod, Panyero. Makamukan to namang bilin iti talken tayo dyan resort. Juan Panyero, di kagdanag. Alang nga roden, tunde. Sana rumbang nga istorbon ka iti panagmanayhom. Bye. Naimbag pa'y ni Amado. Ta saan launa yan ang makumikom. Naipasa na ngaminan ti responsibilidad kadagiti negosyo da ka ni Albert. Agam siya. Diyak amon husto tinaramid ko apa nagtalag ka ni Misty. Sana rumbang agdudwa ka. Anak ko ni Misty. Katrumbang agtalakak kan kuan. Amo, nana si Mang? Madlaw ko atan ti panagtutunos itadagiti amot ha. Saanan akas idi akanayon nga agapada senyora, kan senyor. Di kad nasayaat. Mairaman ta ngamin iti pungtot dano kasjay. Wan nga ron, kat dayta ti makapaladingit. Laika. Ikarkararag ko nga rot nga agtultuloy ko man ti kinasimbang ti pamilyada. Ay unay kat anagtanukan, Laika, balasang ko. Manmanutikas kan ka. Itilaksid ti kinaulpit analakam mo ka ni senyora. Saan mo man laida apagsawan iti dakas? Do di kat pasig a kinasaya at ti ipakpakitam kadakwada. Dayta ngamin ti rumbang, nana. Kan iso dayta ti imula day dinanang iti panunot ko. Saan arumbang nga agragsak ka? No mairuruman ti tao, anang iruruman kan ka? Itilikodan ti anyaman nga inaramid kan ka ti pada matao? Saan arumbang nga ilunod mo ida? Pagbalinam ket di asadag mo ti Diyos, ta iso ti manarakan kadagiti mairuruman. Ay unayan balasang ko. Nagnakam kan anang isawang iti kasta. Amom, no si bibiyag laday dinanang mo. Sigurado, ipagpanakkel na kalaunay, takasken ka tinagbalin nga anak na.
Nagaama ka pa bang aritirik na tiagnad di ta resort, Panyero? Isungarot ng kuyog ko ni Caridad. Kahit kung kami na makaliwaksay. Panyero, Amok, ato dagiti banag na nakaipay kan kuha na itinakaro at danag. Ato dagiti pampanunutan na may papan iti pamilyami. Kat tayo tatigat ko may waksina iti uray apag kanitulag. Babaan iti kaadami dito'y resort. Panyero, nabayag mo tanday di nauli ang napasamak ti kasta. Mamalagip mo, masansan idi ang kasta ti aramin yung agasawa. Panyero, nagbalin ka abisi launay, Panyero. Ngamin, inasikasom tinegosyo ta, kat pinaduras mo. Ngam ti katukad day jay. Nawanan kay ti oras para iti pamilya. Kanayon ti panagkuyog ta idi. awan na jayan, Panyero. Naglapas ang dagijay. Importante ita, may kanmiti oras nitong kalmaysa. At na nagsayatan na ti panangitalagkam kini Albert kadagiti negosyo kini. Panyero, Kaya di ka gumaat na ilintag ti amin. Urnosag ti pamilya. Tilinangan mi nagasawa. kasayatan, Panyero. Magustuak na itangay imbagam. Dan, Oh, Misty. Ada ka di pangibaon kanya? makaamo ka pilaan dito opisina, ha? Ha? Sa dino ti papanam? Dan, siyak ti amom. Awan nga ro ti karbangam ngagdamag. Ha? Ah, pasensya kan. Basta makaamo ka pilaan dito opisina, ha? Inakon. Tinalikodan na ko. Maditi agparparik na kanya ka. Ay, tinasayaat. Surotag itinalimod ni Misty. Amangan noon niya ti aramidan na. Kasayatan ng nagawid ha. Nawantar aramida ka sa opisina. Wano saan? Sarong karak ti daduma pa ang negosyo mi. Nas ka na kamustahag mo taga jay. Ngamsakbay na. Agawid akbay. Impagarup ko idi. No nalakalang nga si kaswan dagiti negosyo mi. Ngamsang maggayam. Maawata kita ni Papa. No apay nga't ado nga oras ti Papa ay na idi ang mga sikaso kadagiti negosyo. Ngam iti mismo ang pamilya mi. Saan kaya masinsin ang tagpataray ti negosyo? Nangruna kat saan madla nga may sa ti negosyo ti pamilya mi. Ado dagiti na ipundar ni Papa. Malaksit pa'y kadagiti negosyo ang nagpartneran da ni Don Fausto. Ngam amo kakabagalak da ito eh. Intorpos ko ti kurso may papan iti panangimaton iti negosyo. Di sa arumbang lang arod nga amok tar aramidag. Kat panagkunak. Mararamid ko iti husto ti responsibilidad nga impabaklay kanyak ni Papa. Kasayatan mo kit din ti panangako iti responsibilidad. Tapno at darason ko amang liklik iti saritaan da Papa ken Don Fausto. Da kayo gayam, Senyorita Misty? Siyak nga ron. Apay ang nagbayag sa mo inlo kat tigay, ha? Muchacha! Pasensya kayo, Senyorita. Nagapuak pa namin ni Jelikudan. Saan ka nga grason? Tiket di ibagam. Talaga nga ingagaram ti saan anang ilokat adagos itigay. Itay nakitam asyak ti simangkat. Sana kasta, Senyorita. Sana pod no dayta. Di kan agrason ko naklangarudan! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.